kan bial tu MLA minister ni bok zaum tak tele ZPM headquarter sa kan ho tu te le kan visit har te le party mi pui helai local khom jong te kan block fuai tu te in vai in chi pai kan buk ma sa chewani hey kan ho tu pa khana soi tiu to thu tha tak soi rei ka tum lawa riang hun khua hi in fakom hle mai ka tia ngo pa bial Mizoram le kan bial tu MLA choi moi tu tiro pui tu in han ni hi ro pui ka tia ama san chi pai kan bu chewani chuan hey ke hi min rianga MNF in ka local thina ni boine ro chuan ZPM sarkar malang na te anthil ti dan te kan ena MNF atangin ZPM party a kaluta ni ti kha ni lo ti sak tu ren kan yen chewa tin chu ti rual chuan ngo palama khuan ZPM VC din yai don in a riata tun ma chuan VC pakhata kanom thina ni VC pathum a kanom to don ani chu ta chuan ZPM VC din ngei don ni na langa MNF atangte Congress atangte pon kan chim na sa ni ZPM ati kha report pe pa in kan soi ni sela chuan hey kan bial tu minister hian le Mizoram sarkar hian kan bial hi mangai em maya chuta amhangai na dong tu chuan ado theng angai ani ado thenga ZPM VC siam tu riam hun in than ngai lo ti ngai lo lo mai hin ti fuang ti karing tlat ani ten ke ni po ngo pa khu riam hun hi kan en ton tu ra ni ngo patlang wal helai bial mangai tu ngo pa mangai tu minister kan han ne ya ti ve na chang kan khelo hi MLA in thana te VC in thana te chuan ale pe ka te chuan ti ve na chang kan khetong chu mo ti in when ya hian nang ni